Murakoze cyane, igitondo cyiza duhawe n'Imana kugira ngo tuganire amagambo yayo. Turabiyegereje abantu bose mu ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganira uyu munsi mwiza tugize amahirwe yo kuganiraho ni ijambo rivuga ngo igisha umwana inzira agomba kuzacamo akiri muto. Inzira umwana wawe agomba gucamo. Abantu benshi bibaza ko agakiza ari ak'abantu bakuru gusa, ariko n'abana birabareba. Bibiliya imigani ifite imirongo myinshi ibwira ababyeyi kwigisha abana. Iyo Bibiliya ivuga abana, ntabwo ivuga abana gusa mu buryo bumwe, ivuga abana mu buryo bubiri. Ivuga umuntu wakijijwe uyu munsi n'umwana, revera, pasiteri, apotre, evangeliste, abarimu bakwiriye kumwigisha nk'umwana mutoya. Uwo ni umwana ugomba gutoza inzira agomba kuzaza acamo kuzageza ashaje. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none mubona ibintu bigoye kugira ngo umukristu akurikire inzira y'abandi. Biragoye kubera kuko ntiyatojwe inzira agomba gucamo akikizwa. Agikizwa n'umwana agomba gufata inzira agomba gucamo, kandi iyo nzira akayisaziramo, akayigumamo kugeza kumwisha. Abana nanone Bibiliya ivuga n'abana bacu batoya twumva ko badakwiriye kwiga ijambo ry'Imana, twumva gusa ko bagomba kuja ku mashuri. Umubyeyi ufite umwana, Bibiliya irakubwira ngo toza umwana wawe inzira agomba gucamo akiri muto. Apana gufata umwana w'imyaka 18 utangire kumutoza ibyo utamutoje mbere. Umwana wawe mwigisha uyu munsi, kuko birashoboka kuko ashobora kwiga. Rero ndavuga kuri abo bana babiri, kandi ndagendera ku ijambo rya Bibiliya, ni naryo ngiye kwigisha. Jewe nta jambo mfite no kwigisha. Ndakwegereje rero muri ayo magambo abiri tugiye kuvugaho kugira ngo tuze gukura mu ijambo ry'Imana. Turasoma hano mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'ubwenge. Ni kimwe mu bitabo 5 biri muri Bibiliya z'ubwenge se, cyangwa igiswahili kivuga ngo ni vitabu za ushairi. Turasoma 22 umurongo waho wa 6. Bibiliya iravuze hano mu migani 22 umurongo wa 6, iravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Imana ishimwe cyane. Ryo niryo jambo nashatse ko tuganira. Bibiliya izisubira ikavuga kandi ngo abana bubahe ababyeyi, ngo kugira ngo iminsi yabo ibe myinshi, bature barambe ku isi, cyangwa se bagire n'ubuzima buhoraho. Gutura k'umukristu ni ukugira ubuzima bwiza bwo muri Kristo Yesu, kugeza n'igihe umukristu niyo avuye mu mubiri akomeza kubaho. Bibiliya ikavuga ngo mu Baefeso ikavuga ngo wubahe iso na nyoko, ngo iryo niryo tegeko rya mbere ririmo n'isezerano. Ubwo rero abana twige kubaha ababyeyi. Nawe ungana gutyo uri umwana. Nta muntu ku isi utari umwana. Nubwo waba ufite imyaka 100 uri umwana. Umunsi uzumva ko warenze kuba umwana, uzoba wavuye mu itegeko ry'Imana, uzoba wavuye mu bushake bw'Imana. Kuko n'umusaza w'imyaka 100, umukecuru w'imyaka 200 ni umwana w'Imana. Turi abana twese b'Imana, ariko turi abana bagiye batandukana inshingano. Hari umwana mutoya w'umubyeyi w'imyaka 1, 2, 3, 5. Hakaba n'umwana w'Imana ufite abandi bana agomba kurera bari mu nshingano ze. Ndabwira ababyeyi kuko nta handi umwana agomba gukura uburere uretse mu wawe. Umwana wawe nimba umwishurira ishuri ukabona kariga neza, umwana wawe nimba umwishurira
ikigo runaka kugira ngo aje kwiga ubundi bumenyi burenze kubwo yize ku ishuri. Umwana wawe umenye kuko akwiriye no kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo bwenge. Bibiliya bivuga neza, zivuga ngo kuva mu jaha niko kujijuka, kandi ngo ubwenge buva ku Mana. Mwene data, ndakwigisha umwana wawe, mwigishe. Nimba ubona umwana wawe aje ku ishuri akamenya ibya biology, akamenya ibya shimi, akamenya icyongereza, akamenya amasomo yose, ukabona n'umuhanga arazana amanota 72% cyangwa 80%, umenye kuko n'igihe umutoza ibya Bibiliya agomba kubyemera kandi akabicamo. Nimba umwana wawe ari umuhanga ku ishuri, utazumwigisha ibya Bibiliya, utazumwigisha gukunda Imana, utazumwigisha guca bugufi imbere y'abakozi b'Imana, menya ko umwana wawe ntacyo azayiga. Bitewe n'iki? Timuri ababona abadokiteri abize bakomeye, ariko umuntu akava mu bitaro bikomeye ari umuganga ukomeye, ari umudokiteri, ariko kubera ko atize ubwenge bw'Imana yasinda tamenye no kugera iwiwe akarara mu nzira. Benshi baza barara baryamye ku mihanda kandi ari abadokiteri bafite ubwenge, nuko babuze ubwenge bw'Imana. Nawe wa muvyeyi utubaha Imana, tiwemere ko umwana wawe azoca muri ibyo ngibyo uri gucamo. Wewe uri aho ngaho, igisha umwana wawe ijambo ry'Imana. Nimba utanarize, shaka umuntu uzakwigishiriza umwana wawe ijambo ry'Imana. Reka kwemerera umwana wawe ko yiga bitewe n'ibibazo yahuye nabyo. Don't allow your children to learn from mistakes. Ibyo akora bibi aba ari byo bimwigisha. Nimba umwana wawe yibye bakamufunga, reka kwemerera umwana wawe ko yiga kutiba avuye muri gereza, yaratakaje imyaka 2 y'ishuri. Emerera umwana wawe kumwigisha Bibiliya akiri muto. Bizagufasha kugira ngo umwana wawe umwana mwiza wubaha Imana, ndetse n'ibyo yize ku mashuri bimugirira umumaro. Uyu mwana atize rero ari muto agira ingaruka. Umwana atamenyerejwe inzira camo akiri muto, biragoye kukomeza kumwigisha yarakuze. Kuko utamwigisha, isi iramwigisha, abantu bakamwigisha. Ibyo bamwigisha biragoye kuvuga ngo uzabimukuremo yakuze. Tangira kwigisha umwana wawe imyaka 2, tangira kwigisha umwana wawe imyaka 3, tangira kwigisha umwana wawe imyaka 5, tangira kwigisha umwana wawe imyaka 10. Tangira kumubwira uko agomba gukizwa. Arabizi, dufite abahanuzi bagiye batangira guhanura ari abana bato. Nimusoma ijambo ry'Imana rizabereka abahanuzi b'imyaka mike batangiye gukorera Imana. Ubwo turavuga iki? Umuvyeyi yigisha umwana we ijambo ry'Imana, ugira umwete wo kwigisha umwana wawe ijambo ry'Imana, kimwe no ufite umwete wo kumushakira ibigo by'amashuri yigamo. Ayo ni amasomo abangikanwa atazasigara. Umwana atize ishuri risanzwe ntiyomenya gusoma Bibiliya, biragoye. Ariko umwana mu gihe yize amashuri asanzwe akigishwa na Bibiliya, uwo niwe mwana uri ku kigero cyiza kandi gishimwa n'Imana. Navuze ngo nimba udashoboye kumwigisha, mutume ku ikanisa. Amakanisa yanyu afite inyigisho z'abana za mu gitondo, bafite abarimu. Heza umwana wawe itorero rimwigisha. Nimba uri umupagani, uzi icyo ubupagani bwagukoreye. Ubupagani tuvuga ni igihe umuntu adakijijwe, adakora iby'Imana ishaka. Ibyo ngibyo bindi ukora bitari ubushake bw'Imana, uzi aho byakugejeje bikugora. Waragowe, wagize ibibazo kubera ko udakijijwe. Ese urashaka ko umwana wawe azobicamo? Erega wageze usinda, ugasanga umushahara wawe wose wawusindiye, wawunywereye. Ufite abana mu rugo, ufite ibyo ugomba gukora, inshingano z'urugo tiwazikoze. Iyo ni ingaruka ya mbere yo kutiga ijambo ry'Imana. Aba bana bari kwiga uyu munsi, nimba mutabigisha iby'ijambo ry'Imana, nta kibuza ko nawe azoca muri ibyo waciyemo. Igisha umwana wawe nimba umukunda. Umwana wawe ntagace mu ngaruka zimwe n'izo waciyemo. Umwana wawe yige iby'amashuri abifatikanye n'ibya Bibiliya, kuko niryo jambo ry'Imana. Umuntu wese udafite ubwenge bwa Bibiliya, ubundi bwenge bwose afite, taco bumumariye.
ndashaka kukubwira hejuru y'umwana wo mu bya gikristo. Ibyo ngibyo nari mvuze n'iby'umwana mu buryo bw'umubiri, kandi biri rivuga ngo ikibyagwa n'umubiri ni umubiri, ngo kandi ikibyagwa n'umwuka ni umwuka. Reka umwana wawe abyagwe n'umwuka, kuko nutamwigisha akiri muto, ibyo kubyagwa n'umwuka bizomuyobera nakura. Mwigishe Bibiliya none, tangira uyu munsi wigisha umwana wawe ijambo ry'Imana, wigisha umwana wawe kubaha abakuru, wigisha umwana wawe gutinya ibitinwa, wigisha umwana wawe kwitwara neza mu buzima bwe busanzwe. Abenshi kutigishwa ibyo, barigishijwe amashuri, byabazaniye ingaruka nyinshi mu buzima, ndetse byatumye badatera imbere. Umuntu arahembwa umushahara mwinshi, ariko kubera ko ari umusinzi, ari umusambanyi, ari umurozi, amafaranga ye yashora muri iyo mishinga, kandi iyo mishinga ntiteze kumuteza imbere. Ariko nimba uri muri ibyo warananiwe kubivamo, ugomba gusenga ukabivamo, Imana yagufata ukegera n'abakozi b'Imana ukihana. Ariko umwana wawe tuwemere ko agera kuri urwo rwego rwawe. Umwana wawe mwigisha hakiri kare. Uwo ni umwana wawe navugaga. Ariko nawe pasiteri, ufite abana bawe b'umwuka, ufite ababatijwe none, ufite abazabatizwa mu cyumweru gitaha, ufite abazabatizwa ejo, ufite ababatijwe mu cyumweru cyashize. Abo ni abana bawe. Umwana rero iyo abatijwe abavutse bwa kabiri ni byiza cyane, ariko hari urugendo rwo kumwigisha kubaha Imana. Ugomba kumwigisha inzira agomba gucamo, inzira y'itorero akayicamo, kuko benshi babatijwe tibigishwa inzira, ntibazi inzira bagomba gucamo, ntibazi amahitamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nshize inzira zibiri imbere yawe, iyo nzira nziza ugomba gucamo ntuyizi, ariko abayiciyemo barayizi. Emera bakwigisha, emera kwigishwa n'umuyobozi ukuyobora, emera guja munsi y'umuyobozi ukuyobora kwigisha. Murakoze cyane, kandi Imana ibagirire neza. Abayobozi bashinzwe kutwigisha ibyo guca mu nzira y'ubugingo, ababyeyi bashinzwe kwigisha abana babo ibyo guca mu nzira y'ukuri yo gukizwa no kumenya iby'agakiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe naje Munyamahoro mu ijambo ry'Imana. Igisha umwana wawe inzira agomba gucamo kugeza ashaje azaba akiyirimo. Murakoze cyane.